Hey, what's up guys? Maaf lah demam. Demam sebab menghadap banyak netizen masa tak jadi ni sampai demam aku pasti ni. Okay, first of all, nak ucapkan ribuan terima kasih. Okay, memang kita ada mentor kat sini tapi kita kena bagi tepukan gemuruh kepada mentor harian korang yang mengajar korang setiap malam. Nat and also Karen, please give a big round of applause for them. And all the CM as well. And thank you very much to the management team, Zaisen, Naomi and the rest of the management for having this program. Lovely program. Okay, tak prepare apa-apa script, I will say this from the bottom of my heart. Okay, first of all, where is Tim Khairul Amin? Kat mana? Ini tim makcik-makcik ya. Dia banyak yang masak-masak. Okay, first of all, nak ucapkan terima kasih. Sebab apa tau? When I started this mentorship program, the first message yang hantar kat diorang ialah I go straight direct business punya style. Okay, I told them, kalau you nak KA monitor you punya performance, I takkan monitor. I takkan monitor you tanya soalan ke tak. I takkan monitor you buat live ke tak. I takkan monitor you buat improvement ke tak. You have to work your way out to seek the knowledge. Why? The market will keep moving with or without you. Itulah reality dekat luar sebenarnya. So daripada hari pertama, I think they all memang semangat. They competing with each other secara sihat lah. Tak ada santau-santau semua, tak ada lah. But I could see a lot of improvement. One thing yang kita tekankan adalah live stream. Ada dalam kalangan diorang adalah business owner yang jual produk sendiri, tak pernah buat affiliate. Ada yang buat video masak hari-hari, tak pernah buat live. Ada yang buat live, lampu berkelip, lip-lap. Bagi dia okey, kita tengok sakit mata. So all this improvement yang kita tekankan, yang diorang kena buat immediately. But itu benda yang kecil lah. Benda yang lagi besar adalah mindset. Sebab program ini cuma sebulan setengah. It is impossible for you to be a good live stream host within 1.5 month. Takkan boleh. Yang KA boleh buat adalah ubah mindset awak supaya bila program ini habis, awak tahu nak ke mana. So now, I think my mentee dah dapat clear demarcation apa dia orang kena buat lepas ni. Sebab yang kita tekankan adalah one-to-one consultation. Contoh Mama Cha jual apa? Bacang. Next nak tambah produk apa? Okay, macam contoh Cik Sayang hari-hari buat video masak. Apa produk affiliate dia kena keluarkan selepas ni? Everyone ada individual goal yang kita tekankan supaya dia orang boleh jadi the next millionaire on TikTok Shop. Okay? So, akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi sekali to all my mentee. And siapa yang menang trip overseas nanti, balik dia pula yang kena present to our team. And hopefully everyone can be the next mentor. Okay, thank you guys so much. Assalamualaikum.